Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayan. Hinta ibasa ti Tito Kapitulo 3, versikulo 1. Ipalagip mo kadagiti agdengdengag kan ka. Arabeng da ti agtungpal kadagiti turayan kan pan nakabagi ti gobyerno. Sisasagana da kumanga agaramid iti naimbag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Umaykan, intaglugan nen. Diyak kaya't naglugan di tajip. Ay, choosy ka talaga. Ay, nasumit ngeten, girl. Diyak nga rod kaya't naglaing ngamin nga ag-overtake dayta driver. Gunner? Diyak kaya't. Kaya't ko pa'y ti agbiagan niya. Urayok laangan jay sumaruno. Para, kunak. Ay, unay matday ta driver, nagtulang kan. Na, apay nga gungot ka nga, sikabakat. Itayak pa'y nga agparpara. Jack nga rod nangag. Numaminsan ngamin, pigsam tagsao. Anya? Ala, dumsag ka. Diyan nga'y bariyak. Kanya kumaga pa abarihan ka. Senior citizen na. Ay, nawan tayo din nga ipakitam. Saan ka nga ikan iti discount? Ipakitam tayo din. Ay, sa anak to nagluglugan dito yung jeep mo. Di saan lang. Sikalaan nga yan, ti pasahero. Apay, saan ka nga agpasada ita, anak ko? Simpag ti preno ti jeep ko, nanang. Ay, nasken atari maanam. Tanay, narigat ti agpasada no awan preno ti lugan. O nanang, tarimaanak itangal daw. Ala, saan samot nga agandaran day ta jeep mo, manong? Sa kagkataway ti kasta. Makainsulto ka. Karag-karag at talagang day ta jeep mo, ah. Makapabuisit mo ti kasta. Apay nga tayo, saan nga gandar? Ingka nga minipatarimaan, ah. Nagnina nga rod ti bayad. May pasadam nga ruday ta jeep, no kastamat. Apay kit dinasaan? Ipilit ko ah. Delikado ti disgrasya, no pilpilitam apaandaran, manong. Oh, makitam, kunakmat nga minkan ka. Asaan tan nga aglugan iti dayto a jeep? Ay, makapaperdi ti points. Nasok lang nga ruden, nadadail pa'y. Manong, mabayag ka di pa yung amatarimaan dayto jeep mo? Mabitin. Mala daw kami ni jay trabaho ni. Agtal na kayo man. Di kayo lang makaururay. Ne, pare. Nanano ta jeep mo? Nagloko nga rin yung makina na. Pag-transfera mo ang dagiti pasaheros mo dito yung jeep ko. Umakar kamin, Manong. Ay, intan. Malas sa talaga. Manong, apay asan ang may drawing day ta rupam asin mangpat. Kasano, katawan din na pasadaak. Naperdyan ka siguro. Malas sa talaga. Imbagak mo't nga minkan ka, masapol nga ipatarimaan mo day ta jeep mo. Gastos nga road. Ay namanong, day ta ti pagbebirukam. Ngam apay abay-bay am. Pare, saan ka di bawal tag parking dito eh? Nagko na. Kita amat adasay ni Jess. No parking. Awan mo ti polis. Nangina ti multa dita. Amok. Di nakman surwan. Ibagbagak laing, met. Amok ti rigat tag maneho. Nadulami. Ni, da pasahero siya. Sige, din ako. Pinandarnan. Pinanawan na ko dito. Ay, kasero talaga dayta, driver. Nakaro ka no ti traffic di ta highway. Hey, awan nga rod nanang. Kasanumit ngamin. Awan disiplina dagiti daduma a driver. Ay naanak ko, di mo tultuladan ida. Wan nanang, narigat na awan disiplinam. Saan da ka kaya tapagluganan? Kun pakaalaan pa'y iti disgrasya ti kinaawan disiplina dagiti driver. Ado ti kakasta driver nanang. Tay ko nakanakaw.
Di mo tultuladan, ida. Saan atibiyag mula ang ti panunutam? Masapol a panunutam mat dagiti pasaheros mo. Miss, naglogan kayo. Ay, intaglugan nan. Diyak kayat, day tamanin a driver. Ay nako, awan ti sa bali a pagluganan ta. Ang mga no adda sumarunong. Ay namala daw tanton, no saan ta makalugan ita. Iso mapantan. Hay, anyamatan. Sabay saan sang agdigdigos day ta a driver. Ay sus, nagpartak matan ti pa nagpatak. Manong. Ay, inayadan mat. Ay, ibagaman tayo inayadan na. Sika na. Ay, no agungat nga eh. Baka pa na. One. Ay, manon! Inayada man di pataray! Agner-nervyos kami ang pasaheros mo! Atong arteyo. Doon napartok, agriri kayo. Doon nabuntog, di pa nagtaray tilugan, agriri kayo lahat. Hoy! No kasta ti pa nagsungsong bat mo, saan kami naaglugan dito jeep mo? Di saan lang? Para! Bumaba kami langan! Sige, bumaba kayo. Anya pa ilang aramitin nyo. Dumsahag kayo na! Wisit na ganyan pasahero. Ni, apay manong. Kasangsangpot mula ang agong ungat kamanan. Kasano? At na nakasinungbat ko pasaheros ko. Ay na, ingkur man siguro ati kinakaskaserom. Kasano ang makaaduwak iti mapasadaan nga eh. No jak partakan ti agpataray. Kunkat. Nagadot isao da ganyan pasahero. Ay na manong. Saan da kanton apagluganan no kasta ti aramidam? Di oray man. Ado ti pasaheros. Anya ti violation ko, sir. Nagparking ka dito no parking. Ha? Ay, diyak ka mo ano parking dito, sir. Anya, di ba? Ammom, napayagda ka na palpaliwan. Kanayon ngagparking ka dito. Ay, talaga diyak ka mo ano parking dito, sir. Lisensyam, Ha? tikitan ka. Anya? Ammom amay pare. Nga magparking ka pa ilang. Ala, tilisensyam. James, saan ka kadingag pasada ita? Saan, Rubino? Natiliwa. Ay, saus, daytan ti bagbagakan ka. Amom nga minabawal, nga magparking ka pa ilay Ado mo taglablab si. Saan lang mo ta siya? Surutam nga min ti paglintagan Adula amin. Nagpasada akit din nga orawan lisensya. Ha? Ay, sus. Manayunan at violation mo no matiliwanda ka. Makam mo ditan. Nag-expire sa matan ti lisensyam, Rupinaw. Ag-expire pa ilangin ton birthday, nanang. Ay naanak ko, di mon urayan nga ag-expire. Ingka ipa rin yun. Wala nang. Uray ti rehistro ti jeep mo. Urno sa matan, narigat numamulta ka. Ala ka manong. Saan pa'y ang mabaling agpasada ka? Papay kumasaan. Di mo pa'y nasa katilisensyam. Baybayan na kadilang, Joy. Nga, amang ano niya ti mapasamakkan ka. Manayunan ti violation mo, manong. Joy, saan lang nga siyak ti kastoy? Ado kami. Isuan niya kumangay, ti kabutan ko. Imbag da ito'y ajip ta saan anarugi. Ken, saan pa'y anabang city driver? Kunam Un nga ron, iso adito'y tan nga aglugan akanayon. Wen saan akong aglugan di karag-karagat jeep? Ayan. Kan agat langis, makaulaw. Manong Pogi, diretso ka dito ito jeep mo, Wala ding. amangan mat no ibagbaga madiretsyo, hanggang saan gayam. Sana kakaskadag iti duma, ading. May pagkakadiretso, diretso talaga. Nagloko dahi taalugan. Overtaken na kit eh. Tsak kumano ko. Una ako matag. Nya nga eh. Pasimutot tilugan ko. Kitag man lang na nagdakkalatrak na itamasabot ko. May itong parang... Apay asim mardanday
iti jeep, Manong? Traffic. Hala, girl! Adan samat na aksidente. Aywan. Ni, asino ngay nga taday ka na aksidente? Ne, jeep samat ti gayam ko dayjay. Hala, kitaan, girl. Kas na tayo jeep apaglugluganan ta. Anya? Wen, iso Diyan nga kaskasero ti driver na. Oh my God! Nadong party truck ti jeep na. Ni Rupino dayjay. Wen, iso dayta. Nadamag mo ka din anadong parjay gayem mo a driver, anak ko. Wen, nanang. Nakita ka mismo. Ay, ado ka no pa'y ti violation dayjay a driver. Talagang amin na sana nagirinrin nyo iti lisensya na, nanang. Ay na anak ko, di mo tultuladan. Maditikas ta. Wen, nanang. Kat no natangken samat ngamin ti ulo na. Ay, Nariga, tikas jay a driver. No driver ka, nasken asalwadam tibiyag mo ken dagiti pasahiros mo. Manong, ni Joy daytoy. Ada ka diti ospital. Kasta ka di. Opera unda ka. Kat saan ang maibagat ti doktor no kaano ka ang makarwar ditoy. Anya? Namin ano ngamin abinalaagan ka. Ngam dinakmat ngamin dangdanggan. Anya nga ita. Na-aksidente ka. Iso nga awan sa bali apabasulam. No di si kamat laeng. Manong. Dito kami jeep mo nga aglugan, Manong Rufino. katuwa na. Safety kami no si kati driver. Bulain da pa'y lang, mat. Ala! Pudno ti ibagbagak. Saan ka di, girl? Wan Manong. Ay, anya ka di nga oras ti pilam, taurayan da kalaangan. Pare James, Si Kamat Gayam, pare Rufino. naka-wheelchair ka gayam. Wan pare. Jakon makamaniw ko pa eh. Anya? Naputa din di may sasakak. No pinati ka kuma. Kadagitin bagbagam kanya kidi. Sa anak kumanag ba nagkakastoy? Pare James, Patangkan nga minti ulok pare. Jak dim nagkada kayo iti. Isungay ta. Oray pa'y nagbabawi ak. Awanan ti maramidak. Rombang nga ipangag tayo ti anyaman a maibalakad kada tayo tapara daytoy iti pagsayatan tayo. Kanayon alaglagipon tayo nga awan ti umuna a babawi. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isang sagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagtarabay. Nainbag nga oras kada tayo